Dinyela amele kwarse na go as international student. Kyango a skole kan jengoma a lehe den kan tatungoma denye University of Iceland. Go and do your research. I help so go. It doesn't make you to qualify as connection man. So get it clear. Mpa connection man. Mba no connection so. Gware yeto hakan to asra walgan sem jela wannan da connection be munya connection man kake munya blogger an to asra goron pune hankal she dem jene ande be mi yeto ashele nan ba ner be mi yeto ashele tra ne pon gongon jinten shanga na tondo social go den katrin yan zan yala e songon tubu shi deringe songon yisib shi connection man so wanda gabzala ya kaza ngunan nan sonso kogo dozo yebanye international student zon yeto ashele kanyan zangele ya anye University of Iceland belma the port of Entermboma dozo ne yela shele bangma ma kana research abwar na kana Iceland testede Iceland University dinye one of donkunya Allah sochi kayi to ashanga kanda mosobo zanchanda polo de Entermboma ban sha kaman kane kaka sodrese den tuna do social dozo enwil mbone Mr. President on social media ndako so hashira mbana share ka like ka subscribe abona jonete WhatsApp. You are always welcome. Subscribe Sweet African TV. Believe me, there's a lot of good benefit from Sweet African TV. The quality of the stories and the shows he's talking about. There's a lot of good things you can learn from Sweet African TV. Subscribe, share, like, comment, tell your friends, tell everybody, because Sweet African TV is a place to be. Don't miss it. Stay blessed. Anta majorgo za ha zonga dapsalon nang na majorgo kamza hamara bazan kana dinya ka first zonye dinan ka zonye a first time ka kirgane so hasham please share and like and subscribe zongo yitinya alheri ban shadin biyana in ku do zan so majorgo za ha shemba twasle ka majorgo ki gbadire dan fane zongo a chante le te YouTube channel pune to trust University of Iceland to trust shukuriya to apam ka shukuru ma the opportunity ni jaban shakam za to trust le yibanya karakin ma kan naga university na be kanye kikan ma yimal be a adina nan karanya la nyen na bela level 300 be level 200 agaza anto apply shukuru ama shukuru ma zuwanwo ninye yeto ashele zam parozo karatu na kadwa anzan somma bilogo ka de song nyama biago kampu no shukuru a chante bielo shel polo bom zonema ne ay la jang zore do me abo na adult panty zo ko pazan zanta do zo shukuru be ho pompo kan discover be shesha karwa na kadama shukuru be ma gba hal oyi kana ante be shukuru ma pune in kana number 1 bang manan kan na shukuru ma ayel bam na kan na ti kan shukuru amma la ka kan shukuru mo mal kan shukuru dozo aman kana wama atum de latuma akamata as for working permit kabatale kamel tum de tuma amina malatum de tuma ka ken shukuru wama ne bwanan yele to ashele zuwan wazan kan de polo please dinya zuwan ya first time ka join ma ne so ashele on TikTok on YouTube liking the video by liking only one video ama akan takpai all video shan amponye TikTok ma zomba na like rezahate na zamba melama yan so hame TikTok video na ma de za an ma full video and full story ma anto chanto watch it on YouTube Sweet Africa TV danan ko pa zo sa ma I bo na join it on WhatsApp please I take number na ma nyemerka anama high be ka pil masabo kota ma audio umpoma
kan ba na dagbana nya kan ba na mamperga nya kan ba na nya nodna ka wum ye to ama karana interest na join platform ma ka ta discusser goran ye to ka ta kasser goran ye to goram ai pun mi ye to shanga ka go de help rame don an pun ji gor ma ye to shanga ma ye to shanga yan kam na te dira la selne do zo an banan na connection an pa agent man agent so butum de tuma goran ye to ka ta to asra goran ye to kan yara do zo an san ni ye shell an bala on the platform ma ai bor na jone te kazan namba na ma anang la interest merka sabma tiktoks I want to join your platform. Be more than join a platform ma. Come to ye number na ma. Definitely anye a number one of my videos. Ka nangula. Ka to my voice message. I will ninye sham. Ana interest na join it. Don't masham. I join it. Merkari pul di karba shaka mpuna. Mama manga. An watch video sham be an bor mpuna na bamba shao. I bought a boho on some platform as well. When made the bansum when you're the etra. That's all. Please once again like the video, share and subscribe. Then you to share the zone yellow kadama. Then they nan karanyala I am apply shokoro in some university. Bang men kadama. Nyan kam na natana a degree be a masters. I mean near the bank statement. To play and love the polo and to trust the was a catch at upon your etra. Ama ankara to be a shokurma pune in China, ne discover ben shao zong wa kaya ne chana na to sanki dire dan fane. Dende nan karanya anka te piano shokurma no pompoma ai pa piano nage. Katumda be abutumda. Yuneni page anna mel school resident shelma yuneni page ka kyan na te renew ala 1 year shel ameloma. Ala ni de la bank statement. Dinyan wura na kadama am de yoma ana shirmel lare den to yula ma shekurma puna den kan discover imma amana apa am de kyango amana ayidan biongo akonko nya kai kyan na tilab renew a document ma after an kana yu shel na ka ta 1 year document ma ai te kyan na ta renew wile ya ha ala ni da la a bank statement na zan prove kabshir wo na kadama ashir malare kama anda kana anya admission ka bo kontata ka prove a bank statement shanga because nyen kan la shukuru nyen yel na kana shukurna amina to yula ma danta ka kana shukurma ayana kana shukurma dozo banni nan sham banno provider ban sha kan visa ma da sha kan ka kana anya akonko Kenya approve a bank statement. The two na gbab lara den kiran almost 14,000. Kawula kaya yere. I mel a bank account. Kabe songa ka zan lara zan nan da pune. And printed den a bank statement. And zan submit. Ka ku che an yi pen nan sha zan karanta mel tum tuma. Ban wan sana tum tuma wo abu tum tuma wo dan ban yaba. Akala shakurna. Am yemel lara den to yula manga. Dan ka kana so agbama ni ya 1 year ka len cha na tere ni wule ale ni de la bank statement wula ka kamwambe wannan da banto kolma banto kola taba golwa ne ki ka mbozon wala na ka golwa ki ka mbozon wala ka ba lasle nzanzan nan la ni ma da account pune babanya renew badana ma wo chang nta print la out larmani ba page de tu no zan o kiyayi be kira ta pay slip be working ban yoro yor sham zan parazo karshe wo non shir be yawo ma bi renew wila wo shir ma lara din yan yilo o manga da zo tim jibtin yalla ma wara kala al arma bar wole diletim karanyala tanan za ha hose ma tiyan la set lare zan pahe nto ko zanzan no da account ma pune we prental nage ko len lapsa tan za halar zanzan tate da sata sona taban balama ban do social nam sona taban balama dinyala anyala akonko kakana tibjana ken renew wile lala I need la almost 14,000 euro
nirbi ada account puuni ka printele zan chante tello shelpo migration shabi nya renew ma di nyala ye nirba yi amna apa be amna ayidana da sa ba man ka ba times 2 mbala ma la larma mi sobo gbobre te nirba ma ta ku kpan la ka da di nya ye nirba yi almost 24,000 yambala ma yaale nyala larma da zahma o kara yirne to kuzan o larma galsewa kala behe dinya shambon de gbaza nirba be nirba ta be nin vobgo yin la ta buzar ka be biya ga ngoma nyin yan qoe ndene na za ka za lar pwe ka ta za ta nyal na kadama te yela to du yarma te make ya show na kadama ta lasale ban yoma ba yaza ya kaza ba yaza ya kaza ba yaza ya kaza at least nan vopsia be nin vopishi ki lasal larma an zan to ku zan chante no bank ma pune ka prentele dinya banirba tabe banirba na an renew yan chante renew because bank kana kanya group ma den saha ngumboni zan no danne ka prente belan zan na sa ya kaza gwaza danne ko gwaza prente kablan zan na sa ya kaza danne ko gwaza prente den saha de tula ba za hama zan kan zawun pulo ko lan labsra larma an zan ta shakam yaha when your bank statement was on the chance now don't do social bomb the so ka Iceland wo konko ne bohe ambo ko yawa na ni shukuru bil kam anya international student ka be lulu kam ndalan yere an ko to banta ma be banye dagbamba ka goza be lo shel polo ba ne an so ha lo shel polo agbaza ne to na research ka tinyanya de yan chaka tamba bilgo ngonna mel nya no changle kagwa za mi ngulo ngoma do me anya akonko kanya ngun so ngum mehra anini kai chanti kyongo situation ka mehra anini ai to borla ban ngun ka ayenya ama bombongo dinya kam menba ka ta tabtaba kam men ba ye zona tab ngoma bazangde ba shawara na man yarma bazangde ye to ashan man baza ne rabo nan ban kam bwaba ka bi yele bi yelmale kan kana anti yelle man gbaza dagban le zelle zo so na me yeto ashele kan bor nan zanzan yi ma birgo ki gadir dan fane ya an yeto ashele zan pahe University of Iceland every year come be your la December ka parle 5 January anto chante na arsek be 1 January ka kwatma bi yolu yun kan pull no only 1 month so no to boy ka wula kan yan nan to nyela school ma an to nan ban shawo go online search ma shekur kam ma la ban yur la sham sa shanga ka sa shel kam ma gana gba ta shekote university na ba sha da mala dan pata sa shele kama shekur ma ne ken sa shele aku to re yisi sa shele kam na ayan apply school be ayan kan school da mala shekur kam gol kam pune ban yur la sa shele da ban nan da sa shele so nyen nan sham nya ka dama ayan try a best ban shekur ma bezal se na bezal kana da sa kana nan wula kana dolle sora boy na ka dama na islet anya Ghana karanyela Ghana tenyela English speaking country so tenya English speaking country ngoma da wo na kadma ayancha America be Canada be Iceland be UK and te chan shukuru da wo na alan some islet is mass alien right here islet exams something like Iceland islet ma I write islet the two na to pass at least 6.5 going karatu na pass I been yele dan wonguna bakota agbana ne to number shaka ama ba na kadma every school the zahaba pekala first class ma nye first so second class na ngoma mi njala university polo second class na ngoma mi yimi baza a highlight ma nye 6 point something going kazana ataki bomber first class shall man even enough the sa yibanya second class ngoma upper hand and highlight ngoma the sa anna wula banto peki ila ne ngoma azam parazo so
no kwen yel sham ba mama ka follow you up shukur ma yetwa ban shakam na bohar nya bangda an yan chan country shall be an bolo shall ma try your best ka yan mama ka nang na more research about la particular tin shall an yan chan wa be tin shall an boro ma aba nang na mama research ka ku wum na kadama in yan gome an pa lo shall polo en yare to shall gwaran kam so kam mon fe sam ko gwan chan lo shall polo o you an la tiam wa miss back home to zaza you know kam da pateme da zo ka ti yara ye to ashanga bian me zungo ngoma yina nya opportunity pam ka ti yala tereya tere ndam yeso ko yela ye to anon ma zan tete so dagbang yiba nya karache na ma yiba na university na ma ka shi tigbina ne ka shi wol bom pune ka bi da pune yina no ngoma za ka ti yara yan kadama ye yimal opportunity anto nan da research zanchang amal opportunity to kwelo shel polo kam mo so ma za you know kam nyinde na mala gbana ngoma dan palma za banang de connection ka chenle from back home da kunyela la hal connection bank statement na ban shaka mala da mala so mar shel ban dola halle anti chenle so ni an yala sham say bless never and ever give up den nane ka jankuno ko ngufsma ka go kwae and you don't want Mr. President on social media. Near yet to Ashazam Bahanda, please. Banang the connection. Connection man. And me man sober nang the connection. Me agent the sober tumda. Kayan yellow nakadama, aye, Masob Calab and yet to Ashele. And then yella, and Twasala Warren yetwa, Nimisham, Nudulsham, Nazayakas and Nudulsham, the Rangesham count Twasra. So I'm an interest and to join it on our WhatsApp platform, Katanawula, for more discussion. You know more, Mr. President, on social media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subscribe Sweet African TV. Believe me, there's a lot of good benefit from Sweet African TV. The quality of the stories and the shows talking about, there's a lot of good things you can learn from Sweet African TV. Subscribe, share, like, comment, tell your friends, tell everybody, because Sweet African TV is a place to be. Don't miss it. Stay blessed.